tala falava Samoa, ma lo le ngā lulu i tiu te mawhi awa le nei aso, ai alo mai au se whaapoponga fo ile nei o lau Samoa taulongolongo. Tu moa atia tātou tala, e tasi le vai aso sa whaatauta iai se su enga whaapitua, mo o ngā Sami o le Pasifika e le vaenga, lo o ngā wha ma le puipuinga le ngā tai whale o le Pasifika, se atuanga le nei o le ripoti. Ewi le tele o whaafita auli sa whianga iai malu i tau na awhiai le Pasifika, awhiai ma Samoa ono le COVID-19 fulmaneiva, ai o ngā luenga whaawawa i la zolo o ngafa, ma le puipuinga le ngā tai whale, ma le whaangotaina whaasoritu la fono o ngā Sami o le Pasifika, e le imuta pe maloloi puipuinga. O le vaenga o lo ngafa ma le leoleoina le ngā tai whale o le Pasifika, Pacific Island Farm Fisheries Agency, sa whaatinoina se vaenga whaapitoi le tasi le vai aso, e mata i tuuina le tūlanga, o iai o tātou o ngā Sami. Le nei asisinga whaapitoa e whaangaina i masini whaatekena losi, e awhiai atunu e se fulu ma le tasi o le Pasifika, Bay of Fiti, Tuvalu, Palau, Papua New Guinea, Federated States of Micronesia, Kiribati, Nauru, Marshall Island, Solomona, Vanuatu ma Samoa nei. O le matanga luenga o leo sa whiangai, ma le whaatautai o le nei whaamoemoe. Le whanana i se kone mo lau Samoa taulongolongo. Wali ripoti a mai an matanga luenga le soifua maloloina, le pesi ai o i la tau fau e to ofitus fulumane lua, le siama le COVID-19 fulumane iwa, i to tono Samoa mai le lua i le awauli o le aso luas futasi o kuso, sa ia pa ia le lua i le awauli o le aso luas fumalwalo o kuso, luafe luas se fulumane lua, se va ainga le nei le tulanga wa iai le wha maisi o tatou watu nuu. Walipati a mai an matanga luenga o soifua maloloina, le pesi ai o i la tau fau e to ofitus sumane lua, le siama le COVID-19 fulumane iwa, i to tono Samoa mai le lua i le awauli o le aso luas futasi o kuso, sa ia pa ia le lua i le awauli o le aso luas fuwalo o kuso, luafe luas se fulumane lua, i lea fai numera, e to onos fulumane ono i la tau wa whaamonia le pesi ai, mai le mamalu lau tele o le atu nuu, Whaatasi ai ma le to ono i la tau na whai malanga mai to tono Samoa, wa awhia fo i le wha mai. Ma ua siti ai le au whai o e wa pesia, i le wha mai le se furu li mawhe, valu se lau tolu se furu ma le iwa. Wa wha mawina fo i le matanga anuengo le soifua ma loloina, e to a iwa o lo whaata o to lia mo le taimi nei, ni maotanga se ngase i mo to o tua. O le nei ripoti o lo tu whaata sia mau ili ai wha mamongo le wha mai lava i la susfuru marafito mati lua fe lua sfumare lua. Ne wa whaamaonia le mama i tua i le mamanu lau telo le atu nuu le COVID-19 fulmaneiva. Wa whaamawina fo i whaamaumaunga mo tui pui wa mai a whaia mo Samoa atoa. O le whaamanatu lava mo sio tātou watu nuu, ewi na ua tātou toi fo i lava i le masani sa tātou iai. Ai tautuana pui ngā masani mo se Samoa saunga le mo. Whaata ua le tumamalau tele ma whaia le tui pui. Le whanana i se kone mo lau Samoa taulongolongo. Whaalawi loa mai nei le whale tupe mo ati na el Samoa. Nisi o poro kalame whaalawi loa whaale awa onga. Loo whaatino ina nei e whaalawi loa ma whaamanino ai. A wala e anga wa ai pisi nisi. Mo se whesoa soani wa whaamatu ina mai e lo tātou maa loo. Se atuanga nei o le ripoti mai a tapu tailo kiti ona. Wa whaalawi loa mai nei e le whale tupe mo ati na el Samoa. Nisi o polo kalame whaalawi loa whaale awa onga o loo whaatino ina nei. E whaalawi loa ma whaamanino ai a wala e anga wa ai pisi nisi. Mo ni whesosoani ua whamatu ina mai lo tātou maa loo. Wale whaatino ina o lea whesosoani lo tātou maa loo mo pisi nisi wa a whiele COVID-19 fulmaleiva. Wa tā wala mai ili whale tupe o atina e Samoa. O le nei whesosoani whaano ngā tupe e mo nisi o pisi nisi wa whaamaonia a whianga ona o le COVID-19 fulmaleiva. O le whaamoe o le nei whesosoani. Ina ia tui whaaola ma whaaleleia pisi nisi sa tatala mga lue ina e le ia a whia Samoa i le COVID-19 fulmaleiva se ia o mai i le taimi nei. O nei whaatinonga ua whaawala mai i nisi o whaalawiloa whaaleawa onga e whaailoa ma whaamanino ai vaenga i anga wa ai pisi nisi ai mai se o tuutuunga o le nei whesosoani. O se awanoa ta awa mo pisi nisi la eti ma whale tupe e whaasua ma whaamalamala mai vaenga ta awa o lea whesosoani le malo. O nei porkalame whaalawiloa e mo upolu masawai ma ua amata whaanga solo ina nei. Mo pisinisi ua mai a resitala mo nei porkalame o lea whasosoani al malo ta wala mai le whale tupe o atina el Samoa ma o le ao ngā ma whasosoani malo si foi i le toi atina e ina o pisinisi to tono si tatu watu nuu. Tabtailo ki tiona mo lo Samoa taulongolongo.
O se whainga le nei inisio au onanga whaawau, ale to o manga mo e poponga tia. O ngā luenga I lātou wa avea masuyo awhio angali to o manga mo e poponga tia. O se awa unanga wo lātou wofo mai e fisoa soani, ile ngā luenga whitama whainga tālo o whea ngai, ma le to o manga mo e poponga tia. Mai le tasi se vaenga lo o whaatino I eile au onanga, ile ngata ia I lātou o e sa waina, o whanau le to ia onga wale ngā whatia mātua na ave ia onga. Manisio polo ke tia lo o whaatino mo awhio anga. Awa onga whaapitoa fo I o lo o momoli atu waifi au, mole tau whina o sa nga matanga o nei vaenga o molo o ngafa male to manga o lo lango sua I ai sui te itai mai afi anga filifilia ma resi talai nei lalo le to manga mo e poponga tia o se au nanga o lo o fufu e feso soani e vai ma lima e faatino le tautua e pe foi o iai se tasio polo keti lo o fa ingoino le tautua ai o nisi o fale ainga o lo faatino fo I nei sui e mawai nei se leni a lava le faatino ina o ngā luenga feso soani ma lave ai mo I lātou e mo mia mo moli le whaamaloi le awhionga le peristene o le to manga le pulenga ma le au whai ngā luenga e meisio sui a wai o nuu mawhio anga o no le whaawawino o tauti ute ma le le whaanongolongo tinga le whaananai se kone mo lau Samoa taulogologo. La whaia sina tātou mālononga pūpū, mo nisi o tātou whaasalalanga whaapisinisi, o na toeta liu mai lea mo le ngangana whaaperitania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. E tā ua le tāpena pena ma sauni teimi o mala whaala nā tura I teimi uma. O ta iala mo le mauti noa le mala puipuia ma le saunga le mua tau mawhai teimi uma. Vaianga moa mua. E tā ua le fufuru ma maori mo te ngata olo o te pena ina tau mawha. Fufuru ma maori ma pe au maona whao ngai na le whale le tā ua. Ia ma mama saunga le muno fuanga. Ma mea whai tino olo o whao ngai ngā sese tau mawha peo naifi. Lau papatipi mea ai ma apa olo o tewi nai tau mawha. Ia mauti noa le molu pui o mea tau mawha mai ni seti whaalafua e pei o lango. Monga mai si e whiawea ia si a mai a fia ili soifua maloloina. Vaenga lua. Ia whaambera le li tau mawha e pei o ano manufasi. Ma tau mawha e maua mai le sami mai si. Whapuna le li tau mawha e pei o supo mai si. Ia siri atu le fitsa furuti kerire vevela. Whaongare fua vevela pe a whai o iai. Ia whaavevela le li tau mawha vela ia mauti noa. Ua pepe uma si a mai a fia ili soifua maloloina. Vaenga tolu. E le fautuaina le toe teo tau mawha o mono whaavela I sino whaanga vevela I tutonu o le lua I tu la pesi atu. Ia teo tau mawha o mono whaavela I le pusaisa. Whaavela le li tau mawha o mono whaavela au le I laulawina mo tau mawhitanga. Aua le tua tau mawha I se taimi umi I le pusaisa. Ia vaveo na whaonga mea tu aisa. Vaenga wha. Whaonga vai whaapuna masua vai whaamamai ngā se tau mawha. Fufuru mama fuala au tau mawhamata ma fuala waina whaisua mo ngā senga. Aua le whaonga ina tau mawha o umale aso e mutaile au ngā. Moni si whamtalanga whapso taile matanga luenga le sui fua maloloina le telefoni ono walu tasi o. Good evening, Samoa. Here's your TV2 News for tonight. Leading our bulletin, despite the challenges Pacific Island nations have faced with the ongoing effects of COVID-19, the Pacific Island Farm Fisheries Agency and its country members have continued on with their roles and responsibilities in protecting our Pacific waters from illegal fishing. Here's more on this report.
Despite the challenges Pacific Island nations have faced with the ongoing effects of COVID-19, the Pacific Island Farm Fisheries Agency and its country members have continued on with roles and responsibilities in protecting our Pacific waters from illegal fishing. BIFFA, through its Island GIF operation, conducted a week-long lead surveillance operation which saw the agency provide watchkeepers and intelligence, quality data and information to support destined monitoring activities, which were successfully achieved during the operation. The regional surveillance procedure involved 11 island nations, including Fiji, Tuvalu, Palau, Papua New Guinea and Federated States of Micronesia, Kiribati, Nauru, Marshall Island, Solomon Island and Vanuatu, including Samoa. It is noted that this is a monitoring, control and surveillance operation that was planned and coordinated by the FFA, including liaison with a quadrilateral defense asset providers, Australia, France, New Zealand and the United States. The Pacific Island Farm Fisheries Agency-led surveillance operation was conducted from the 15th of August to the 26th of August 2022. The agency expresses its sincerest gratitude to international partners for their continuous support. Lefana Naisikone for your TV2 News. Samoa's Ministry of Health reported 72 new positive cases registered over the last 7 days, commencing from 2 p.m. on August 21st to August 28th at 2 p.m. Let's have a look at your latest COVID-19 situational report from the Ministry of Health. Samoa's Ministry of Health reported 72 new positive cases registered over the last 7 days, commencing from 2 p.m. on August 21st to August 28th at 2 p.m. Of this number, 66 are confirmed community cases and 6 confirmed border cases registered during this period, taking the cumulative number of COVID-19 positive cases, both community and border cases, to 15,839. Currently, there are 9 cases in managed isolation at Motuotua Hospital and none at the intensive care unit. This 7-day rolling average report includes trends of positive cases since March 17th of this year, when the first community case was confirmed. It also provides current rates of our national COVID-19 vaccination. The ministry is still urging the public to continue with health prevention measures for a safer and healthier Samoa. Lefana Naisikone for your TV2 News. The government of Samoa has tasked the Development Bank of Samoa to facilitate awareness workshops to support business revival from impacts of COVID-19. Here's more on this report from Taputailo Kitiona. The government of Samoa has tasked the Development Bank of Samoa to facilitate awareness workshops to support business revival from impact of COVID-19. The purpose of this facility is to provide financing assistance to businesses that have been affected by COVID-19. The overall objective is to strengthen and to revive business that have been operating pre-COVID-19 and continue to today. The Development Bank of Samoa conducted awareness workshops to inform and clarify the eligibility criteria to the facility terms and conditions. The workshops will provide the opportunities for business owners and the Development Bank of Samoa to clear any queries regarding access to this government facility. The workshop conducted for both Upolu and Savai, and the bank advised all the businesses that want to participate to register for this workshop. Taputailo Kitiona for your TV2 News. Let's have a look at some of Samoa's victim support group's ongoing program. Leading village leaders who have been trained on gender-based violence responsiveness are talking the talk as they commit to being responsive through their tautua with love and respect. The capacity building of village leaders is one of the activities implemented by Samoa Victim Support Group for its leading village representatives, with funding support from the Samoa Gender Partnership Program. It provides a refresher for the village leaders on their roles and responsibilities when responding to calls through the helpline and the do's and don'ts in accordance with the SVSG's policies on child protection and domestic violence. Samoa Victim Support Group's project aims to build a stronger community approach towards gender-based violence. At this early stage of project implementation, the commitment from the leading SVSG village representatives for
for being proactive to identify needs for support for the community, whether it is for gender-based violence cases, helpline response, welfare or educational support. They have secured a spot in front of the Vodafone office at Matafele for barbecue fundraising every Fridays since late July. To date, the SVSG village representatives have provided welfare assistance for members of the community who have been impacted financially due to COVID-19. The most recent one being a family whose house was completely destroyed by fire. School fees have been paid for some of the children in villages whose parents could not afford to due to the village reps' belief in the child's right to education. All of this tautua have been provided voluntarily with love and respect for the most vulnerable in our community. Lefana Naisikone for your TV2 News. That is the conclusion of your